Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da napravite GIF animaciju. Program koji vam je potreban to je Movie to Animate GIF Converter i kako sada da radite o njemu. Prvo što treba da izaberete video. Kako ćete izabrati? Idete na File, Open Movie i nađete video od kojega ćete napraviti GIF animaciju. Evo ja ću ovaj što mi je došlo na koncu. Sada kako da izrazim. Povučete ovaj gumbić odakle hoćete da počne video i stisnete tu ikonicu. Kada hoćete da završi, stisnete ovu sa druge strane ikonu. Idete Export i Export Animated GIF. Spremite ga na primjer na radnu površinu i stavite neko ime. Sada vas pita hoćete li da bude ovakav video kao što je sada ili duplo manje. Mi ćemo izabrati 100%. Sada on se treba konvertovati i morat ćemo ga da stavimo na ovu stranicu www.tvadanj.rs. I sada sačekamo da se on konvertuje. Kad se konvertovao, idemo na taj sajt, odaberete foteku i nađemo taj video što smo snimili. Odnosno, piše good faca kada piše ovdje snimili. Odnosno da stavimo animaciju. Sada dole vam piše koliko je posto uploadovano. Sada to treba da se popune do 100. Evo kao što vidite dobili smo ove linkove. Sada idemo ovo kopiraj, a nam kaže da ne može. On nam onda označi i samo pritisnemo kopiraj ili stisnemo CTRL-C i odemo u novi prozor i stavimo to tu taj GIF. I sada ćemo da vidimo GIF-a i to bi bilo to.